Hornbill weekend horn in campaign vegun chibai tu ne I holim na ding hile corruption hi corruption ichi chang bangya definition corruption kichi hi government in sanction hon piak te ilam pi bol na dingu I office lam na dingu mi pi sum ki jang te bang chine ki janga yai corruption government office kia chawai kia religious building organization NGO te school te le institution tuamin hovelin aboy pi yara khada hiya a Manipur Churachandpur district te le yaina na parin kiveng tuam lo hi corruption ki chi bang china hiya dishonest practice ahi di banga sumjang lo fraud bol tom sum ahong ki pete mi pi phatwam na ringa ki pete mani inlam na car le na atang loading ten tang mi zong te tan di tang miao sa tengin ki mol pi na ineu ikam sunga scheme zon hiat zo lo bangza om dia yai kha tui tho pi boy na tho pi ya fighting system ineu hiya igam bang china kraba engal tom to ma endinga tunin weekend honin igam sungle connection na tom te khat ve analyze le cover on ki bowling hi corruption ichi chana ilung simwa kilang mas pencho sarkarin central government ai state in project na sepding alem gwat teu kha asumong paite akijang tak yam chi tunin I research somding hi yai kadin na hen pam hi bangkuma ki bol hi a budget bangza to ki bol hi a chi ki thelo hi yai kha igam sunga dinga problem khata hi right to information tungton zangina mi pi ten I antang nek ding zaro I district sunga sumong paite ai kele office sum paidan te politician ten budget hi teo kha ai mi pi ten kha nak pi ai theu poimo hi bang ziagin hiam ichile corruption namu chiana officer hi wa ana ne google poilo pi a bol the thein ichi kha ngaihdan diglo nak pi hi bang ziagin officer kharin isum politician ai kele a bol the kharin isum tampin ne tale sum tampin ne tale kwa suma hiam chi ki dong ding ai India government paidan na yai van kale ai le MRP maximum retail price auba sabon kale in jong Colgate kale in jong why amara ki parin government tan kik non ding ne hiya why te to government na semte lo ki pi hi mi pi tax money ki sanga hiya mi pi te sumzat te kha mi pi te summu te kha sarkar kya pek non ki ne ya why te apara alo te ki pi hiya India gam tom toma lampi te ki bol hiya yai corruption mi na hi chena sarkar sum hi au dan neu he ichi pen khadik lo hiya nang le ke sum hiya why jagina sarkar na semte kha government servant government sila china hi asum office ong paite kha amawa kya loin mi pi te sik le tanga maw kha ana sem ding a monitor tu ding en tu ding ya en tu ding ten on guk chana kwaten suffer hiam yai tui kang pen kwate suffer ding ya tui le na ding nei lo te azong pen te effect khade lamka copy sunga to in dry season hiya March first week a kyom na la ya tukum sunga din gu khat ve zu pana himale tamlo chikin hi yai danin tui hok aum nga la hi yai tui hok te ilam pi se teu symbol of corruption hiya gam khat district khat ne gung naung san cha alam piang ki thei dinga hiya atui sabla yang ki thei ding hiya sil tampi mu thein ding om dinga he wai te laga aki ha anek na diak pen chu lampi khong a budget lian ma ya thulai ni gam sunga contractor ten suang sun chen mi hing lu tang sang lian zo khong le suk kek lon asung mong wa yai te kha I beng sung tengwa ilam pi teu en non tale government record sanction pai hiya bangza pai hiya apai za parin bangza ki bol hiya
transparency mu pilot thei ding accountability thei na ding yai te kha Churchanpur district Lamka a mechanism fail vekta ya ne gug na machine lian pp ki gua ai ke ne gug angia la ngani theiwa himale zon hiat theilo tampio ma hi wai te bang jaga i analyze ding hi Lamka copy le sing tang mi te i boy now 70% water scarcity hi pule pau na parin hi mual do na teng te ne hi wa tui kining ching nek ding hi le zap ding hi le agriculture product ding hi tui hak sama ma mai hi government pan lang na to plan lian pipiong tunga 2 billion in hugadam matadam ichidia I pawin why na ngol le tui ki pezo ke ya a fail dan igen tamnon ke di igen munlo taw hi igam sungak sat na economy revive na ring yai ka solution hi a chi kha mang Taithul Hornbill anchoring mi pi te ka dot na le holim khapan ura hi yai bowel ki drill hi a electric ki fit hi a whole system azo na ding drilling 1,60,000 hi yai economic hope on pe tu khat chu bang hiam chile kinem naun pe thak khat chu bang hiam chile yai tu ka electric zangin kol phe zangin aki top to wa himale hiya pipe liau ma yai kon genu chu bang hiai chile yai bowel te kha ki society latale one ki hi theding ya running water ki nei ding hi ya wai cha mi khat chawa de expensive lo le a society dan hi tale banga chiria yai le economic revive nang silpoi mo khat hiya tu lai takin hi mars tarik lia hi ya Lamka khopi sunga wagleng tanker zathum sa tam join supply ding ya kele khen chang ka kola himale tu lai tak peak season hi jiagina supply kha a market demand to ki petu azolo hi Lamka khopi sunga big government project tamzo bangchin bang attitude to project he nai semwa chi analyze non ding hi government head department hi kele a minister MLA atukhate pen penin bangchina hi wa bangchina hoi thei pen ka hi dia chi sangina a fan teng bangchi zap ding wai khit chang ni ikem ngai hu ya I project te kha utilize tak maximum utilization atam thei pen jang tak tau ya chi kha kidong non ni amidst Lamka copy dang tak lei vui khu ni sa thuala yom lai ni yai dan hi gam hau sak na tui ki top thei ya yai kha siang ma mai ya portable here is this the future of Lamka water supply chi research non dewa here yai kadin na hi le mual vai pay a hi a yai tenki hi akilam kom phase 2 2010 to 2011 chi a hi a construction of multi-sectoral development program sil tuam khan to na ding tui don di hi le development I khan to na dinga zat ding program noya MSDP noya ki ya hiya under DRDA Churchanpur yai a budget authority te ka dot ding om ke himale village authority te ka dot ai le 20 to 25 lakhs kong ding gin tat waya 2010 apat 2011 tan ki bola hiya himale aveng sung nei te ka dot ai le yai tenkia tui khat vele om ngai lo hi yai dan te kha gami na hiya igam ei kele ko ni ding hiya igam sung khan to na ding sum te nek chena migen the te gola omsa ne kha hi chi kha ikite chian ho ya Christian conscience na phal hiya tunin government in department head an koi kha gai le nasiam na ja gel kha na hi le for such a time as this yai bang hun poimo igam hun dam turin chi Esther kya Bible la na kigen pen kha nang na om ja igam sung gen theding hilowin sarkarin sum cheng soman pe gale som ni man bangchin hi dia chi kha gam I na hi a tunin system te khe khun tama ma maya yai thank you lak som ni wal atui ko apon ki panding kwaten profit ding lak som ni in tui sak zo ke ya himale private borewell drilling na 1,60,000 in Somville a supply zo hi
ikam sung hang to lo chi hi kwa mo sak ding hi government file te en tale a budgeting veng bang za tui supply ding hi paper Himalaya taga bang za mo ding hi yai kha ikam sung corruption in a sep dan teu ichitak na teu kha ia thak non ke wai le ikam sung hi ki mang thang jak ding ai ta hi lampi tom chi yen ding wa DC officer file te va phele eveng sung bangza black top hidia ellison paper atudana paper asum ki pekin ki sem lo bangza dia tu lai ni gam sunga silung kham hoi ma khat oma contractor te na lampi hi chana suang to kek loina lui donga suangam sa hiai dan azang top mai wa hi yai te kha motor adia le la hoi ma hi aning lama bel akoi wa hilele alai la kale suang hiai dan alian yai cha te kha numei naw pai te garneu tho te zukham te ading ai kele ri sang ma chi kha i thei chado nga ya yai te kha igami na pi to ki bol hia ai kele bangsia ga budget bangza hia bangja ga hiai dan quality suang ki jang hia chi te kha a pressure group peding kwa te hi wa igam sung lawless law jungle dana gamlak khosa banga ane thein ikinek tum nading ngai to hiu hiam gami na bangza ine wa han to ding tak dei bangza wa ai kele mi pi phat tom sa na car hoi in hoi sum tam mi ngai san ki ur hia chi ki ngai to thak ngai he top mai igam sunga silam dang ma khat chu officer te in a hoi deu le office deu thing deu maya yain sil tampi ge na hi engineering ten private in lam chan siam ma himale government office lam teu et chang kha bel chian dol lo gen tham ching lo suan hoi lo tak tam ma hi yai ten kha khang khap chau tudin mun chau mani chau ingai to kha wai le igam sung hi corruption in na pin na sia chi mang hil ke dewa hi yai mun hi le sialmat le hi mun ni lai na phanga a phang tele neu het ke ya zu don tia ding san cha tai kha di lau hoi ma ya gari neu kyat the na khama hi yai quality construction kha budget bangza kwate bol hi chi the ke wa himale igam sung i tak ten kha isil bol diu chu asum bangza chi lampang i boy sang na isum ne iza to bang chi ni bol the ding wa chi kha poi mo ma hi kam i na le gam ngai na ya igam i ding mi dangon piang lo ding ya ani ke le kwa manong it pi lo ding ya corruption is society bang tukin anesia chi yai tia parin hi mu the hi corruption igam sunga gen seng lo fight zo lo khobinau ma himale yai jaga kha beidong le give up mai min ne gu hi cha ina dai mai mai ale ele a support tu banga hi wai jaga corruption bang chi fight dia chi hi gam sungin ngai to ngaya a system te bang chi siam phat ding tunin a newspaper editorial yai ka khona Manipur Express kigen Saturday do takha March 6 2021 yaya newspaper editorial consimdinga editorial and opinion a heading a hile ADC fund thilthang chi hi Movement for People's Right Forum Manipur MPRF in March 2021 in Tutak Saide Kimupin 14 Finance Commission Nwaya 2017-18 Sunga Autonomous District Fund rupees 143 crore zale somli le thum thelthang hin tanglang hi ADC fund thelthang to ki sain district in china RTI hiak hiya
RTI chicha right to information mi piten sarkar sum isum teu akizat dan thilpai dan is zon the na ding ni India constitution noya right to information the na ding right kinia wai ana zong hiawa ukrule sisi pura pando na ommale senapati le chandela pando na omlo hin taklang hi ADC fund thel thang thu prime minister le home minister kianga memorandum pek hiya MDC te na semlo in utilization certificate boltom zanga report pia hin taklang hi na semlo wa utilization certificate akizat na certificate boltom pia hi cheve MPRFM in ADC's fund thel thang thua Central Government ki golding yen in March Tarik Thum 2021 in Prime Minister, Home Minister le Manipur Chief Minister kianga memorandum pelud hi memorandum in taglad in Tribal Affairs and Hills Government of India in Third State Finance Commission noya ADC Fund 2017-18 le 2018-19 adin December 2017 in rupees 4 crore 34 lakhs 91,147 sanction out why bana TAH letter number 19220 in 14 crore le letter date 26 March 2018 in crore thum lakh som lili sangsom ni legele zale som ni leni sanction hi while in all tribals union of Manipur atsumin leng hun pai sign ADC fund diklo taka zat a oma hi dan tanglang komin Manipur ADC guktung tona sing tanggam po na dinga finance commission in fund piak dan an tanglang ta hi March 26 2018 in foreign finance commission in Manipur ADC adin 143 crore 77 lakhs sanction a wailaga ADC Churchanpur adin 28 crore 98 lakhs 14,300 piakya kia yai kha Churchanpur ading chawa konsima hi yai fan te laga adang piakhiat nailo 14 crore 77 lakhs bang kizang hiam chi white paper su akheding in atsumin ngen hi August 28 2019 in Third State Finance Commission in CC Pur Tamenglong Chanden Ukrul Kangpokpi le Senapati ADC ading in 46 crore 36 lakhs 85,000 sanction August 18 2020 in 15 Finance Commission noya ADC guk ading in 25 crore 70 lakhs 9,096 sanction aom hin atsumin taglang hi later to the editorial pagen na hi chinigena hi ADC fund thel thang to kisai suichian tak ding hile elected members te MDC te kya hilawin district chief executive officer CEO te bana ADC official te leng swak ta tual lo dingun gintak wa hi why kya hilawin state government a chief minister le MLA te tan pa leng okhaban mai theu hi kum som ni wal Manipur sing tanggam ki vai puakkna ADC nei lawayom nungin 2010 in apanin election nei thein hongom hi tam khat sung ADC noya na sepna lamjang le lo ching taka pai hi a theinom ma le 2015 akipan tam thaga CC Pur kya hilon district dang nga te aleng ADC sung din mun kitu na jiagin boy na tuam omden hi abigin ADC CC Pur nyala ADC tam paisa 2015-2020 adin mun kitu na in hunbeya tam khat sung chairman Li Wei akikhek bana tam belap extended term hun sung nangon in ADC chairman kitu na omlai hi ADC 5 years tam sung in chairman Li Wei ki khek mana aki extend nung in le atamo bezo aki extend nung le chair kitu lai hi CC Pur tel in district danga ADC sung boy na te fundik lo ta zat omle akizat na ding bang taka kizang lo chi te jiaga ADC sung boy hilawin council meeting ne ngai lo jiak chi khonglel gen khagin om hi council meeting member ten nei khangai lo himale chairman ki tu den chi khong yai boy now
himale pol tuam tuamin ADC fan diglok taka zat thel thanga om a hi dan ataglan wa panin AD sung sung boy na le dinmun kitu na pen sum kitu na ana hi ding hita chi ngai to khiak thei hi ADC chi grassroots level democratic institution khat a hi a ADC member MDC ding atel chinga omte tu sing tanggam tuan tual tak han to na dinga na sem tu ding mi pin tel ching hi wa sum kitu ding atel ching hilo hi MDC election ong nai non ta crore bangza hiam kitu in council ki sam ngai lawa sum kitu dinga yaidan ki tel ching hilowa ikam sunga fan on paite ai ina bang taga zanga imi sati dok to theina dinga ki tel chinga hi chi editor pan again chiang ma mai hi finance commission ADC fan apiak te MDC te laga tan tuam chi om thei ding in gin tak hoilo hi wai jagin MDC tengna mau tan zat chiat janga na se mileo constituency sungwa khanto na se bangza hiam mu the om nge ding hi finance commission in ADC fan apiak te dukdak taga zat omlo a thel thang tam tak om jiagle dinmun bana sumkitu na ADC sung boydan state government thei cheng luat jiagin jiaga tunitana ADC election dingle ki theimo bola jikai sakden a hidiam chi bangle ngaihdan om the hi igam sungini boy piu corruption a hi yai corruption kha i society sungwa handle dani the ke waile i society tuilen nak pin on se ta hi yai corruption te kha sum chawai ke ya na sep namuna sem pe lo alo na lag gi ya le corruption thaw hi na office timing ana tun ke ai le corruption a hi yai corruption igam sunga din hi society ne se tu cancer khada hi ya yai fight na di na khang thak ten I rights I administration te scheme te wai ke lon pressure group ten contractor te enjoying engineer te enjoying sarkar na sem te project lian pipiong pai te kha a hi na di bang na ki jang kha hiam et sang na khara kele tunin power toy pen hiding na state fund tampiong pai tale kwaman on sui zui lo di hi chi theleng kha dik tan zo diam yai kha akarap te kha beidonga phun noi mai lowa bang chi banga fight di hiam chi kha ngai to thakun ma ma ta hi yai kadin namuna hi le tedim road hi ya lamka copy sunga dia heart of the city hi yai mun hi economic point of view ai dina commercial hub hi ya lamka sumle pai zon namun lian pen yai tedim road hi himale igam sungu hi vision in elo dan le administration failure dan I culture ahoi lo dan khat kon palang ura hi yai lampi zuin do atam zo en lo chin 80% hi do hoi teng teng fa kol le vai ten luawa hi emite adin yai kha heart of the city hopi lai lung lai tak kha so au kha economic care chian ne ai ya administrative failure hi vision in elo nawa hi yai do te kha tam zo vai ten bang jaga lua the hi yai kha root cause study thak nga ya hi donate na emite lak thum pe the di le vai ten lak som pe the ya do lam zo lo tampi vai te sum to kilama yai commercial hub tenga amao ki station hi yai ni economy bang chibang in susia hi I chi ai le emite government kam ti ai de wa door pan dukan te chau tangwa call to tui hek na te khong chau tangwa hi ni dang line vai te chau in sam atanwa himale tu lai ni emite le samtan sammet chi khong alo dan the taw hi tuna lamka corruption connection na igen na dinga silpoi mo ma khat kon gen dinga hi yai kha bang ai te ma ka thei ke ya himale yai camera up close in kon la dinga yai chiang de ne wale a price tag aman zar kha kilaki in chin yai price tag amau de zap maximum retail price a company te pia kilowin donate hi dan bol the hi ya in ki khem na bang chitung sang sak the hiam chi study ding hi thil na le chiang ina alang the mo ya hi le ka diary ya sil khem pe le chan up maximum retail price MRP akigel zela hi ya maximum retail price sang ki zwak the lo hi ya himale lamka so ki next ya na bang ya chi le yai a company te zuang na pen lakhia wa ade izat zadu a habwa hi yai kha scam lo ya zalam in yai vai te dora
màu khác nó đi in bel khác cavalaya các lệ chiang ina a market price song en sagin các chi lệ zanga chia a cover cái để giật thum lệ som nga aman hi why bel khác valay hileng bel khác tung zan yon ne di wai yai kana connection na le corruption sang ko yom dinga hiya lamka copy sunga kwate mohpuakna hi dinga hiam puan zuang na te abik tagin fashion lama emite ni doi hong kewa yai do te puan zuang na min thang de un CP selection ai kele tuam tuam tia gen le sak tampio ma yai price tag scam nak pinaw ma hi lamka copy sunga yai price tag aman zat udu dana hi the abol na le se na hi yai te ka government authorized lawa bol thei mok ma ya ken pencil zuak ding ina cheng som man te som ni hi leng pencil kha to cheng som ni leng house nai lo ya why corruption hi lo ya quarten monitoring ilam ka khopio lung sin wai ma hi yai kha quarten mo pok na ya auto bawa tung ta na pini boy wa cheng som ding chilai som ni apung to non ta school tam zoi aki honga aki kha polo ma yai te coin mo poding ai kele igam sunga layman ai kele gam ki layman coin control ding office a time kai ngai lo te coin en holding igam sung sia moi na din work culture work ethics ai kele morality om ke ai le loss of the jungle long idinga aguta taun aguno se dinga hi yai te sia moi dingin kwate mo pok na hi department china department tu khang na teu kha aswa mi lawa aguk sak hilowa nang jiagin why department transformation om hiam office kai te ken thang ni pol piten bangai hi dingo HR sunga corruption bangchin fight wa morality uplift here why kai lo in CSO ten contractor ten sep government project te pressure group IM kai tu ding asui zui tu ding media te ai kele pressure group tron to mom kele uruda aneman man nek beiding yam chi igam kivel thak ma ngai hi igam sung economy sum le pai zon na entrepreneurship money sum zonga panlak na ding kha hal thak na nak pin nga ya mizoram lamte na vai te alu chen permission om sa go hi lamka copy sunga vai te tam dan hi mai lo hi a district tuam ten hi vai kol le vai lu te aport za hoi de na monitor wa yai ADC ten ai kele CEO ten yai tung ta bangchin panalawa mi bangza lu the ding permissible why ke lo in lamka copy sunga dor hoi teng vai te na lo kin wa yai ka some of the soil policy ele ki dei sak ding in bahara te vai te piang loading vai te ka deposit lak so mi lag ai le emi te ka atom te pen lag ding economy hi isiam phat nga ya hi a simple pen in gele yai ta dim road jula singpi hotel restaurant ai kele dor hoi tak ma himale emi ten hi yai restaurant te dor te akitang zonon ke ya emi ten ibol the sunu chu dining kim kola honing kil kola mi de lo do te khwang chau ipo au hi himale lamka economic so tak sum le pai ki vein tak yai mo na ya yai kha 70% kol le vai te tang sakwa bangchi reclaim non ding hiam son of the soil policy igam sunga hamphan na te kha igam mi te main tang ma sading hilo yam license piak dan I monitor ya sum nei nei agang te pena ki pia ya license mu na ding in tribe certificate income certificate ai kele house te ka le kha lag de ding te ka sumon piak pa wale pia hiu yam igam I dan economy siam pan na ding ni pan lak thak nga ya hi Hornbill Cable Network corruption tung tang tu nei gen hi tui pi sunga ta khat chau gen khai hi pan lai wa tu ni ra igam sunga e thak ding khat chu bang hiam chile yai pon zuak na tia e minungak bel hoi tak tampi o ma hi yai tia safety banga amau nam dang te la na va semwa a hon hun kha hun ai kele sexual harassment blackmailing chi khongom te gen kyang na ding gen ngam na ding gen the na ding hi opening om ya igam sung I tak tale corruption in all ways corruption scam pe hi fight ngai ya corruption chi hi government kam nei te kya ai kele officer te kya hi ke ya corruption hi dan tampi oma wai te banga YouTube ten comment lama igam swading lai to khom de hi tu nei cover corruption tu tang yai tana izo phat ding wa
nang ngaihdan teun kum gel ding na mang Taithul kon nge na hi tu na ding week hon yai tan a so tai